10 najboljih namirnica za detoksikaciju i čišćenje jetre. Hej svima! Dobrodošli natrag na Jeste li znali da? Danas ćemo govoriti o jednom od najvažnijih organa u vašem tijelu, vašoj jetri. Ona naporno radi na detoksikaciji krvi, obradi hranjivih tvari i filtriranju toksina. No, uz lošu prehranu i nezdrav način života može postati preopterećena. Koje su onda najbolje namirnice za čišćenje i podršku zdravoj jetri? Idemo istražiti. Zašto je zdravlje jetre važno? Vaša jetra je poput prirodnog detoksikatora vašeg tijela, razgrađuje toksine, proizvodi žuč za probavu i pohranjuje esencijalne vitamine. No, kada je preopterećena, možete osjetiti umor, nadutost ili čak probleme s kožom. Dobra vijest. Određene namirnice mogu pomoći u njenom čišćenju i zaštiti. Najbolje namirnice za čišćenje jetre. Prvi lisnato povrće, špinat, kej, rukola. Puno klorofila. Ovo povrće neutralizira toksine i podržava rad jetre. Dodajte ga u smudi ili salatu. Drugi češnjak. Samo mala količina aktivira enzime jetre koji pomažu u uklanjanju toksina. Osim toga, odličan je za imunitet. Treći cikla. Cikla je bogata antioksidansima i betalenima koji smanjuju upale i podržavaju detoksikacijske putove. Četvrti kurkuma. Kurkumin u kurkumi se bori protiv upala i pomaže u regeneraciji stanica jetre. Probajte je u zlatnom mlijeku ili curima. Peti orašasti plodovi. Bogati glutešnom i omega-3 masnim kiselinama, orašasti plodovi pomažu u detoksikaciji amonijaka i poboljšavaju razine enzima jetre. Šeste zeleni čaj. Pun katehina, zeleni čaj poboljšava funkciju jetre i metabolizam masti. Samo ne pretjerujte s kofainom. Sedmi citrusno voće, limuni, grapefruti. Vitamin C stimulira enzime za uklanjanje toksina. Započnite dan s toplom vodom s limunom za blago čišćenje. Osmi avokado. Zdrave masti i glutešnu u avokadu štite jetru od oštećenja i pomažu u proizvodnji detokais enzima. Deveti krstašice. Brokula, prokulice, kvjetača. Sadrže glukozinolate koji pomažu u proizvodnji enzima za detoksikaciju. Pečite ih za ukusan prilog. Desete jabuke. Bogate pektinom, jabuke pomažu u uklanjanju toksina iz probavnog trakta, olakšavajući rad jetre. Namirnice koje treba izbjegavati. Iako ove namirnice pomažu, trebali biste ograničiti alkohol, prerađene šećere, pijarženu hranu i previše soli, opterećuju jetru i mogu dovesti do masne bolesti jetre. Dodatni savjeti za čišćenje jetre. Osim ove hrane, pijte dovoljno vode, redovito vježbajte i ograničite alkohol. Vaša jetra će vam biti zahvalna. I to je to. Koje od ovih namirnica prijateljskih prema jetri već jedete? Javite mi u komentarima. Ako vam je ovaj video bio koristan, ne zaboravite lajkati, pretplatiti se i aktivirati zvono za više zdravstvenih savjeta. Vidimo se u sljedećem videu.